wechi wibere na meronko ebere nene kerori ritko ryo mutienyi o kabere nigo yaragire semo yabona magoroba jinga kingo kwarigania semesema yango manyebu na narayana kwariganiria senchera ere yobwekirano karongo gena na ritko rya uri abere ritoyero kigima na mono kwabere go kwegokya asoko bwatia emerobero yonsi imeje getasendi kia Ndizi TV anene igoro yo muroberio obwo gwaka isiko ko mokonyi bo mugavana ase county ya Kisii ngo kwariganira ngomanya senchera ere yobwekirano korendera itanganike gimati gataranyore gatiari ngwariganirete asenchera ere yobwenge Omoerio ya nigo mubaro monene bwa MCA kurwase ebunge ya Kisii bakekura yo goitabirana ku Murusia bisyo mokonyi bo mugavana sema kwamba enda mbele na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe umugavana we county ya Kisii Simbarati gotogege tambokero kyo murai wense kwoko bako murai we kyama kya ODM Raila Amolo Odinga Así que ahora tú te vienes todo el mundo. Toca este bakti in speed otra vez manzome Ensa na ande bwangu. Twaberire gesunte imasege kaningi mwatokorera igano kwemurunganya kwa babenyi begesa abo besokera itko lya rero nagokora okurubikana. Ayo mnaenda mango mwancho murigere ngo kwariganira ngo manya senchera ere yobwikirano gendera gotonyora sensemo ya Facebook wetra Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube gotonyora wetra Ndizi TV News boigona boko ya somo wetra se website yeto www.ndizitv.net eri otogendere gusanga asobwa meretriane Everlyne Osero uri atokubwatira na sensemo imenyerironi gakoro kwa Lydia Mose na boigo Petronira Mukeira nero koyene kyachipicha neryo gicha wikere asenchera yabene ngo kwariganira tuchake Amayia yesema sobwekirano kurwase county ya Kisii awase omokonyi bo mugavana we county ya Kisii Dr. Robert Munda abereka wakwa isiko na ba MCA kurwase bunge ya Kisii magega yo muswada kubekwa se bunge byo ase Munda bereka komochiwa asama mocho au gatiabo obutumeki obubebwe abisi asaba MCA meronko 5 na batatu baka ekura yogo itaberana kwa yakogenda isiko korende aba MCA 15 baba waka ekura yogo kana nganeyo asenonya nabo chikura ibere cyaba chigosareka muri keto Mildred Mumanyi natwarganirite orobotyo rwasenchera yobwekirano bunge ye county ya Kisii nigo ya mwakirisko omokonyi bo mugavana Dr. Robert Munda ase chikura emerongo 5 na batatu ase emerongo 5 nebere asa magosa yobotumeki obubebu abisi ase Munda anyarete gutumerwa liyakiri ekiribu kimya 5 kurwase Dennis Misati wetera ase nchira ya Mpesa ase okumoligeria egasi ase kampani ya mache ya Guasco. The fact that the two-third threshold is for 7 members and the yes has got 53. Pursuant to standing order number 60, subsections 7, I now declare that the Deputy Governor of Kisii County Government, His Excellency Honorable Dr. Robert Munda, has been removed from office by the Kisii County Assembly by way of impeachment. Kwana isko ya magacho ye county assembly ya Kisii nigo sio cha airera alia airete okumwaka isko Monda asatebire nigo eye era chekoba ekiorokereryo uchiase abaraibande ase arule ogukura ogotindi uchiase kera yomo gochia gotiga obokurumi yabere gasi enkongo because mwana na arenge kotete omosao yorichite ko liana ni guchibesa no mosao moke no mosao kurunya libali nande no deputy governor no mosani one nere nyali bali akuru so igona abwato bokongo bone sana ko balance aita gotena na kwegerera obukurumi oboko no mo deputy governor gose gotena na kwegerera omosao yo mutaka erinde nera nyore yakiae egasi igona yekorire tukubwata nabo MCA be county yetu ya Gusii esababu nere liye nigo tutagete twene kinga gasi ende yonsi era toka soro gongorwe turwa Kisii gose ese county yetu ya Kisii
nkoko rwere senjere transparent na abana baitu ngonyora baramba baga batari gusaba gose kuburunga no bwate godfata gose no bwate besa gose no bwate kende omo akili katwa kigen oyo orenge kumwegerera monda nigo atebabuna egatia mamochonaro aenegetigwe chingaki omoswado yo ogenderete asa tebire nonya na bomba chekonyora libagali okumwegerera bosyo voting pattern that eventually occurred after arguments, discussions, presentations for over 7 hours ended up being what exactly would seem to have been the likely event that would have happened within the first 10 minutes of the process. Being that it would seem everybody came with a fixed mind, especially on the other side. Where we come from is to say that there were very serious legal defects in the motion. It was moved out of time. The format requiring details to be supplied at the time of moving the motion was not available. The allegations being that the issues were in the hands of the police and the EACC, and that we should have awaited their investigations before bringing the issue to the assembly. All those were ignored. But very pleasantly for us, we had also a very solid answer to the factual issues. Azitinga kecho nigo omo MCA kurwa ase wadi ya Masimba boss Mairura abolirie Senate gochia kwene kiabuna monda na chekonyora obo enebwae maega yokobu ekina ekyokorwa county assembly ya Kisii. We want to urge the Senate to scrutinize the matter, because now the matter will be going to the Senate. We want to urge the Senate to scrutinize this motion that will be forward to them, so that the people of Kisii get justice. I still maintain that the deputy governor is innocent, because the parents of the boy or the man who is the one complaining have clearly sworn an affidavit, some affidavit saying that they never bribed the deputy governor for their son to get a job. Bono egetenda wiri nigo giatigaire gochia ase Senate gochia gukwanira engane yo ase obwagare bwo komorusia omokonyi bwo mugavana bwe county ya Kisii Dr. Robert Monda. Reporter ya Egetaseni kia Ndizi TV Letaliane Mildred Momanyi. Nonya nabonigo monda bakagokana ama mochayo bosyo bwebunge asako mochase ama mochonsia nayo betega kubekerwa abagakoyakana na goteba bunere tabwatiraniri na imochori nderionsi korende nigawekirania emirimo yaye asenchera ebwenerte Vincent Onyancha no robot yoru Nengana hegendrete kumulekirwa sobo ime anemona so kumurusia bisomo konyo mo governor wa county ya Kisii Robert Monda. Number 2 is that you gave out a bribe to one Lucy Wahito. Yes, that's the allegation. Yes. Number 3 is that you threatened Mr. Dennis Misati. I'm accused for threatening Mr. Dennis Misati. Number 4 is misusing the county staff. I am accused for misusing county staff. And lastly, that you caused the arrest of your brother, Mr. Matundura. Yes, I'm accused. Do you accept any of the charges? Do you accept any of these charges? No, you do. I do not. Gati ya mamocha mubwataranetio mokonyo mu governor bwe county ya Kisii Robert Monda no kayulia kire shiringi chiribu chimisato kurwase Dennis Misati elianyara kwa meremo asensemelia ya mache engana mokonyo mu governor Monda atuguterare na gote abuna chibesa itu nigo chialenge chiribu chimisano echibona itu na Joseph Misati oyoreta tomu abo Dennis Misati asekeli Monda te abuna babera abo babiri bagotoro bwamate bwankigima ase miaka emeronge 3 anemona sensemelia yo boncherelia The money came from the mother and Misati under the instructions of Joseph Misati, which money then Dennis Misati transacted according to the instructions of the father. Threatening anyone, and so I did not threaten one Dennis or Misati. We move on to the next. Monda boy goni gamo chigwasa ko mwali ya Lucy Wahito shiringi chiriwe Eyemo starikia merongebere na kiando mutinyo gatano mwako eta asensemo ya machi ya Wasco elianyare ko mwemeremo Dennis Misati engana Monda kana na gotuguterara gotabuna chibese chiabeteka gotumo go cha Lucy Wahito nigo achitometa senchera etabanereti anani gebete nani gabwente ko mutomera Gladys Aminga chibese chyo oyoro mu chief officer ase county ya Kisii. 100,000 to Gusii is that it was an erroneous remittance of 100,000 to account.
That is very true, Mr. Speaker. It was an error like anyone can do on M-Pesa. Okay, and the money was meant for who? The money was meant for transport service for Gladys Aminga, who also happened to be a chief officer. Voigoni gegotebekana buna mondani gakubatumia bakori emirimo be county ya Kigastia Icyanka engana amochigwa ase amamocho yeritukoria rero anena soko nyara kumulise lichombe gokama nabo gokunyegesima senka yaye engana monda akana. Is it true that you have misused the county staff for these purposes? Mr. Speaker, for the sake of record, I will request your chair for clarity to have the house visit my home, look at where my dairy cattle are kept, where the well mentioned in this allegation has been done recently, and also where the farm is, where I'm using the county staff. Also, you can be able to identify which is this old house. Move on to the issue of dairy. What do you have to say about the allegation that you're using the staff to manage your cows? Again, I have not kept any animal for dairy in that home to date. You can visit and see. Chingakie chio asamo mocharia agotebekana mu bwatanete omokonyu mu governor we county ya Kisii no gotumeka chinguru goetania kerango ane mona soko nyara kumubeka byara mu muromu abo azemonda ate abuna mu muromu abo niga mubegete byara maiga yoko na chemete yaya mangana arengete enka. So he is my brother. He is your brother. Yes. Is it true he was arrested? True, he was arrested. Could you tell this? Under my investigation, under my instructions. That I want to make it clear. Mr. Speaker, it is the police who arrested my brother. And how did they arrest him? They arrested him because he had trespassed into making timber out of my trees and making it look like he is. Okay, so he cut your trees? Yes. He cut your trees and you are unhappy? Yes. Then what happened? I reported to the police. You reported to the police? Because even Mr. Speaker, I turned around and picked the panga and cut him like other people do. Would that be more law than what I did? Nigo bono etigale tokobolia na boigo ne senate konyara kumulekerengane ye na kokoro butukiboime igoro yo kumurusia bisi omokonyi bo governor we county ya Kisii. Reporter ya Ndizi TV kurwa samagacho ye bunge ye county ya Kisii literane nchenkoro kwa Vincent Onyansha. Miamano Vincent Onyancha korende egatia ba MCN igo bawe bago kwanera engane yo na komocho mu governor we county ya Kisii Simbarati asekeria bagoteba buna nero gosege tokoruswa kwaye abisimunda koreno robotro gendete kwarigani wa orachi konyora subekiranu chikoraga chinsa isato to oskabosio nigo murai bo mubwazimilo moja 1 Kenya Raila Odinga ritkolera koletaro yaye ase orogongo rwausi ase abaga wekirana ase ensemo ya magena nako gora echiro anene echiro yechinyeni nigo murobero yobogokora no mugavana we county ya Kisii Paul Simbarati yo baga kwenekia amagendro ase county ya Kisii ase Raila boigo abaga gotoya bamenyikoro ase county ya Kisii ase okumubwatya Raila na oteba buna obo gose na kwegerera gosena goteba buna obo imanigo bogendrete gokonga imense ya Kenya ekeraganirie umuraiwese Dr. William Samoei Ruto koligereria engane yo nigo chingakie cyaro kuborgo cyase abarai gotwara umusimamo eryo koreleta uburai nabo igamagendero anenase orogongo rwagusi Julie Kerbo norobotyo ase okwigoro kwechiro ya magena egotoke wodi ya bomba babarabu nigo abarai baikirana bakora no murai bw'ekiama kya ODM umuskera Ilodinga umugabana Okisi Simbarati umukonyi bw'ekiama kya ODM Wycliffe Oparanya umugabana Migori Chila yako umubunge Onyaribari Masaba Daniel Manduku umubunge Obomachoge barabu Badia Barongo umuseneta bwe county ya Kisii Richard Onyonka egati ya barai bande abange nigo mobungo bomachoge barabu Badia Barongo atebechire yo erachiko konya bangina bechingeni na gusaba kubwaterana no mugabana eribanyale boigo kwigora echiro ya Kiango. Hii soko ni soko ambayo itasaidia wamama ambao wanauza mboga. Lakini kuna wafanyabiashara wengi hapa ambao pengine wangepewa nao pia stalls, biashara yao ingeondoka. Uzuri ama si uzuri? Nikikwambia kwamba mwenda zake Nafta Londeyo Ntweka alifanya soko pale Kiango.
Hiyo soko imekuwa complete tangu 2014, inahitaji just small touch ups ndio wafanyakazi waingie pale, vijana wapate ajira. Kama na gakito gwanja to kore bidii echire ya kyango gakinero to nyekore elinda basaya baito nabangi na banyora sana kore biashara. Asayo ni gomo gavana Simbarati aenekeye guchikubwaterana no museneto Kisii Nyonka eriokobeka amagenderero. Ni ngome yako. MCA hapa ni ODM. Mbunge ni ODM. Gavana ni ODM. Seneta ni ODM. Na nashukuru Mheshimiwa Onyonka, tuko na yeye sasa. Tumekubaliana lazima kazi ifanyike. Ni sawa. Mambo mengi tumewacha, tumesema kwamba tufanye kazi. Oigo ni gasirengana yo Mosike Barongo kubaterana no MC obomba baborabu Beatrice Makwaye kwa gache bioski birakonye abonchoreria. Ende tubatebege ndokerio Mheshimiwa Barongo aboria. Ebioski birega Ensa mu byonsi my QS. I'll talk to my MCA Omongnomia, Mongna Beatrice. Tureke chibesa, troche bioski bigaisogaiga echirere moyo. Mo wanje boigo. Echire razmebe moyo. Chinga kiecho ni gomora ibwe kiama kia ODM Raila Odinga asaba barai gotiga gwetana na sebyama na gokora amagenderero. Tutaki umalaya wa siasa. Umalaya wa kama ulichaguliwa kwa ODM kama gavana, MP kama gavana, MCA MP kama ODM na MCA kama ODM. Uko na kandarasi ya miaka 5. Unakaa ndani ya ODM. Lakini kama unatupenda usharati, umekuwa malaya wa siasa, utakumbuka mpaka turudi kwa debe na wewe. Waigonigo atebara chigokwana no moraibwenso Mosike William Ruto igoro yogo konga kubugima. Ukipata hiyo ripoti mimi na Ruto, tutahakikisha kwamba hiyo ripoti imetekelezwa, yale mapendekezo yote ambayo yako ndani ya hiyo ripoti. Sawa? Gharama maisha mpaka irudi chini. Kwa hiyo yaonge irudi wapi? Mafuta irudi wapi? Tumeonga mkono. Asebo igo asemeretie konyoro gusiro eriokoba umunyakero gobwe kiumbe kia AU. Juzi mimi nilikuwa na Ruto kule Uganda kwa bwana Museveni. Nikamwambia mimi nimekuja hapa nitafuta kuona bwana Museveni na yako. Sawa? Wakaniambia mimi wanakubali. Museveni akasema nakubali kunipigia kura. Narudi mbele masema ni pada nipiga kura. Gingo ripoti regeta seni kia Ndizi TV korwe wadi ya bomba baborabu ebunge ya bomachoge borabu ninche Julie Kerubo. Chinga kiechira iraboyona bagagoikirana asensemo ya marani memwe ya kitutu cha North asabaga koigora echiro ase chinseme chone chinga ki abarai au baba wesokia na koko boko getamkiro kya egyo jakoriye kirogo kyobunyakirogo ase ekyombe kyobomo bwechinse chia Africa raya nigato ya mangana devolution na otebana raire amagenderero korokana ase abana incho moriketo dipo nasanya norbotiuru. Ni wangapi pamoja na mimi wanakaribisha baba Raila Amolo Odinga hapa asetaro ya bene jomuraiwe kiama gya Azimio One Kenya Raila Amolo Odinga imeye kaunti ya Kisii imeye bunge ya kitutu cha North nigaikirana na kuigora echiro ya marani. Leo nimekuja kufungua soko. Na mimi nimefurahi sana kuona soko ya maridadi imetengenezwa hapa. Nimekwenda pale nikaona mboga zimeingia. Nikaona usuga. Yes. Nikaona zakero. Nikaona susa. Musangerekano oyora wano mugavana we county ya Kisii Paul Simba Arati. Nigate bange chire yuene chikokonya bange. Ita benefit watu 10,385 tons ambazo zitakuwa zinakuja hapa. Ile uchunguzi ambao tumefanya ni tani 12 za mboga kila siku.
Mjengo huu ulichukua shilingi milioni 48. Ndio imeweka mradi huu. Hapo juu kuna sola, maji imewekwa ikachimbwa. Kwa hivyo chairman na waziri wangu wa agriculture, ili soko lazima lihakikishe kwamba limelindwa. Tumeingia pale cold room, ni baridi na nimeona kazi nzuri imefanyika. Komenta na yuera ira ni gatebanga omurubiri bwo kurwanirira ekyombe ky'obunyakerogo ase ekyombe ky'obomo bw'echinse cha Africa nigagenderete kurigia chikura kurwa sabara ibande. Tayari mimi niko Zanzibar na hiyo juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni. Nilienda kutafuta kura ya Museveni. Sawa? Ruto vilevile akaja pale, alikuwa vilevile na shughuli pale. Kutana na yeye. Nikamwambia hata wewe nataka kura yako. Kubali yeye na Museveni kwamba watanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sawa sawa? Sasa mimi wiki ijayo hii mimi naenda kuona na Kagame. Kabisa. Kagame vilevile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari. Chinga kicho boigo omugavana Arati no mubunge Manduku nigo bamwa okoboko asokuligia ekirogekyo. Sema kwamba enda mbele, na tunashukuru Mheshimiwa Ruto kwa sababu ya kukubali kushika wewe na kukupea kura yake kama mwana Kenya halisi. Excellency Baba wetu, we support you for the seat of President of the African Union. Lakini sisi wa Kisii tunasema leo kwa sababu tumesimama na wewe miaka mingi sana. Ukienda pale juu hii kiti ya party leader ya ODM upatie Simba Arati. Nyanabo oyo kabiri umugavana bwe county ya Kakamega Wycliffe Oparanya hamwe n'umugavana bwe county ya Migori Dr. Ochilo nigo bamokoboko umugavana bwe county ya Kisii Paul Simbarati asemere memiya agenderete gukora. Arati lindwe, achungwe na heshimiwe. Ukweli ama sio ukweli? Bende. Mimi kwanza nataka nimshukuru kijana Simba Arati kwa hii maendeleo. Mheshimiwa Yinko ripoteria egetaseni kiao na Eyemo kia Ndizi TV kurwase ward ya Marani yugo toke meje bunge ya Kitutu cha Chenof eliteria nendipon asanya Mwanchi umurigereria senga chebiro raboti orurwa edipona sanya na rogotoreta mwere wa mayense masobwekranu korende na mango ya oyura chikonyora sobwekranu chikoraga chinsa isato gati abo korobekana kwa bamenyi begesa kubwatkana no kubura westima ase chinse micho aseba kumochia company ya KPLC ne chinga kiboigo amatemo korwa Nyamira genderete kuganyo bokonyi abo komoenia oyo mwabo yobeteka gusirubogima ase chinchera chobo tutukanu korende no nyora sobwekranu chikoraga chinsa isato gendera kubwatimiro berionsi ya Ndizi TV asensemo ya Facebook otonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na baigase website yaito na boko ya somo wetera www.ndizitv.net ero togendera gusanga asobwa mo iretera ne Everlyne Osero Lydia Mose na twabwatera na sensemo ye manyererio na boigo Petronira Mukeira na roine kya chibicha neriogi cha wikire asenchira ya bene twaruburigere borobia.